Silonijan number aro elong inurari so langki jajok apran kidam. Arvind Kejriwal Delhi CM ahoy pen COD rapi RTC apan Delhi CM ahoy kipangni. Dumper truck pen bite kachitong ajok bang hiniaring ahu keso. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Borpathar police station ke parlo womulang somati Silonijan number aro elong kedamtang chitini pai kret trogar ni jirpo potum langkaching ludamamat inurari so bang langkijang chokajok aprandam nang juilo. Apran kidam joyari so laki japra lang so be killing arong amika Rajesh be pen sika intipia tomasopo adagwam Wilson be arta ningkani koi rapli pusi pangthek pon kedam tang chiti ni phai kret trok arni langkijang chokpa birta Borpathar raikom saikhia tomapan birta palidamsi raikom saikhia tom langkijang chok ademalong palidumlo bangso PSDRF golaghar bitu tomapan birta palidamsi langkijang chokabang phuaphan kiria sideng pon Langkijang chokademalong langkar nukrung lapen langkili ajur kang tang ragajok chiti ni phai kret trogar ni abangki kichita bar pum setame long le detlo pudho chiti ni phai kret trok siar ni SDRF pen rathur pakuria saikideng ahut rongara tum jesemet kiri gachipa dugdunsi langkijang chok Wilson be kichita bar pum long pondo nilitum birta kilong pen chiti ni phai kret trogar ni abangki nangpali uni detlo Sitame nilitum chiti ni phai kret trok siar ni wangpen lang chari pondo sita inglong arlo kabangke nilitum aphanta akisungdo la sojok ladak kaike inglong arlo ki dorra tum akira pen kiri gachipa duk ponsi abangar puma bangke long pondo pusi SDRF atum pen than pon আমি ঘটনাটো যোৱাকালি 4:30-5টা মান বজাতে পালো খবৰটো থানাই খবৰ দিলে তাৰ পিছত আমি যোৱাকালি অলপ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে নাহিলো আৰু ৰাতি দিগদাৰ হয় না অলপ ৰেস্কিউ কৰা তাৰ পিছত আজি পুৱাই আহিলো পুৱাই আহি 7টা বজাত আহিলো আহি চালো জেগা চালো অলপ ফুট আছে বেছি সেইকাৰণে আমি আমাৰ ইকুইপমেন্ট লৈ নামিব পৰা নগল খালি মানুহ আমি অলপ চালো চোৱাৰ পিছত জেগাটোত আমাৰ এজন লোকেল মানুহ আছিল যেহেতু পাহাৰীয়া জেগা আমিতো এক্সপেৰিয়েন্স নাই আমাৰ ইমান পাহাৰত হেৰি কৰা লোকেল মানুহ আছিল আমিও চালো লোকেল মানুহৰ সহায় লৈ বস্তুটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গল তাৰ পিছত এতিয়া আমি পুলিচক সমজাই দিছো সমজাই দিয়াৰ পিছত বডিটো তেওঁলোকে পোষ্টমৰ্টেম নিব তাৰ পিছত Bangso ki jui kila ade malong abangki madule bangso tame kachere mega bangsi kimi athe bangso ala along abangki kilia hirtan pick lapen langkang sip mate akare na jur thepi lasi lada ki jui kila ade mate picnic spot committee atuma hin pen bangso ade malong abangki kalite inkir check nangji kali purote bangso ade malong isi warning mate kethan mega tar pangthek tar ponangji pusi SDRF atum pen kachoning ripadopon pasini donji bangkalalo athe kala dak picnic spot long Maduk lebang seta me ladak mangke kaciri Mexican ang sot ateke ladak majok lelang wek tek seta labang so dim long mangke upai we athe lang karen dupik laban ke non labang so be asangho kilong lokta isige khurung arlo lang arlong kep long sekelong laser dake majok lo bang seta me chiri pik nangji apan ladak komiti tu banda kechuning ri bangkala lo ateke ongdung atum aning ciparong pen ke bang atum dupik athelo dak koson tong lang kaharnu kangdai lo ne chini ne aposil hai tum mangke nangla tum ki thanun Mexican ang sot aposi langmelo potangte non pen bang hini lo Nepali usu lapen ke non ladake methanga khai munisi janglo lase ada komiti tum han kachuning ri bangke nangla tum jongsi kai ke pen tame ning kachibi pen ladak pigni ne chutum han advice mate ke thanun mek dup sante me pari bose chuning rilo এটাই কথা হল জেগাটো ইয়াত যিখিনি কমিটি আছে এটো নহয় বন্ধ কৰিব লাগে নহয় ইয়াত যেহেতু দুটা ঘটনা ঘটি গল নহয় এটো অলপ ভালকে তেওঁলোকে মন ৰাখিব লাগে যে মানুহ ইয়াত আহিলে অলপমান জেগাটো
ঠিককৈ ৰাখিব লাগে যে কোনোবা নামিছে নেকি নহ'লে আগতে ইয়াৰ ৱাৰ্ণিং লিখি থৈ দিব লাগে যে ইয়াত এনেকুৱা দুটা ঘটনা হৈ গৈছে নহ'লে জেগাটো বন্ধ কৰি দিব লাগে সেইখিনিয়ে আমাৰ ক'ব লগা আছে Aja setami Wilson Bekiti Taba Arpum Raikom Saikia Pan Pipajir Ponsi Postmortem Pan Difu Medical College and Hospital along an Pondetlo. News report KTV News. Delhi along AAPS Sarkar Kachari Pona Chief Minister Arvind Kejriwal CM Ahoy Pen Kedamtang Chiti ni Pai Kretroxiar Nichi Opon Tanglo. Delhi CM Ahoy Pen Chethan Det Penapi Delhi along Sarkar Kang ni Ponji Lake RTC Hin Pensi Delhi CM Ahoy ing Nipon Pom. Kedamtang Chiti ni Pai Kretroxi Durmiar ni LG House along Arvind Kejriwal Palidamlo. Bangso ahut MLA do Ankang Wai Pontang RTC Lapen Alanli Cabinet do Anadum Stami Chetong Dunlo. Bangso ahut Arvind Kejriwal CM Ahoy Pen Kachi Oalo Delhi Governor Vinay Kumar Sesina Aridengsi Pipajir Pon. Arvind Kejriwal CM Ahoy Pen Kachi Oalo Pajir Det Penapi Puthot Delhi along Sarkar Kang ni Ponji Apan RTC Deng Pondo. Bangso ahut Kedoan Cabinet atum Chetong Dunsi Kachi Don Dun Alu Governor Apan Pipajir Pon. Kejriwal CM Ahoy Pen Kachi Oalo Kipi Ponahut Alangli Long Kido Cabinet do Anta Kachi Oalo Pajir Ponlo. Bangso api Governor Hin Pen Kipin Khat Pon Apora Teng Pen Seme Kore Deng Pon Tupo. Bangso api si Puthot Akimia Cabinet Invai Pon Tupo. Kejriwal Ahoy Pen Cheo Det Pen api RTC Pen Kaningje Pona Tengke Nitumaki Mia Sarkar Kang ni Pon Tujia Pansi Lamtheche Chak Pon Lo Lepen. Ne Delhi Arra Pan Kimis Sen Lepen Kerai Kompon Jia Pan si Sai Klempon Poposi Lam Chak Chipi Pon. Nilipan Lapuan ke thiar puna ke pek laki alang limati Kejriwal nilipan naikang hon pena joksi pini nilipan Lapuan arpu ke the nang ke pek pona bangke alang lipan Delhi CM kimi RTC pen ninje pon. मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र नेशनल डेस्क रिपोर्ट KTV न्यूज। Hamren Police Station ke paru Chintong Block atowar Chikokalong Dampar Truck Pen Bite Kachetong Asam Mala atowar Kihur Amen Pen Hamren Rosopi Veskar Biang Long Ahem Pialong Dampar Truck atum Long Lake Roy Pen ke Thokani Kang Tim Chimit Me Pin Pen Dampar Truck ke Vegatum Sitami Hawara Pan Lang Plot Pen ke Veki Pachara Duk Pijang Mon Pen Lang ki Pikawi Pen Kisung Penang Anjetong Nanglu
Lasonsi kedam tang chiti ni bhai kre trokar ni anerlo chitim por phai kre hinia ra chitim apor hamren chinthong development block asai hematengnu wothat langso pen sangti kiwan bomlo ne mati GSB ke roi dumper truck men bite kevek hemi sephan patong kang phirajok bite kevek abang puan parta kachit hapa hema sor lapen oso kong ersitami arenga hu sonan dumper truck pen kitong ki phode abang pu sourcing ti solapen a hema soramen juling jai pilapen arong laki borpu pusi chethan Nonamat ke Hamrin Sub-Divisional Civil Hospital along se chelang bomlang. Kopai ke mi Nonamat ke bite ke vegabang pen kachit hawatum lapuana hiring tang rakit tong pusitami arlu so bang aking chitere kun ipin pin so bang ta aking chimun amek thidunga sonsi dolo. Lapen oso kong era bang ta aking amek dolo sita ang tan cheponang sedan ke kalilang pusi pachini pon. Kumara bahalo santorna ada sidang lang hanse ya. Amat dalbang ang talong pon ajar elo ma ni tumang hemache damlo. Hemache damlo de ni tumang tapu di palirong rod nat ku lang men sogele. Ala so rod ma apu bang tum apu ta tawar mesen ku thandur ma apu ke damlo. Ma ke pulong lo la block office ku nang kar lu long. Ni tumang darling par lu bike pen. So lu bang ko. Pare department open ham bachalam pen je bang lo. Mau pemandang tong dulu ya. Nak kenal mana kali ya tempat ya? Betul langsung simpan silang. Mungkin anu cim beda. Lagi licor bang ya. Amen tarik tak? Licor mana Julin Jaipi. Ente usu akan bang ta rupon nama. Usu bang ta sabtu akeng nong. Sabtok si dua lon ta lebalan ida lah. Nolang tu masih dadak doktor di jalong dan nangce bano. Itu hai ta nangce lang lo amat. Pilih cuning ri bang la garia bang ni ge. Akimina mungkin letak sekian hari si conam cok, kenan bonai ni kute bonai tu bonai ni lo gari bah. Malah si gosong mah. Gari nombor nali na pangthai tun mah. Gari mana gari tak ada kedulu belum si. Non dah eh? Nali gari pada dampar bah. Oh kalang. Kenan. Malah gari bang. Pana kuah malam lagi kamu. Oh. Tuan hati ya lom bang. Rong set mah kemana dampar bang? Rong set mana kaca cross polisi lah dah. Face long tu tua cuben home mati. Mana tu tak ada yang kardu lo kan hengle bang kanang. Helang ni tu mah. Ada dampar bang ke tidak? Tidak. Dong ipin lah. Mana mikir nol dengan. Ekstrakuri itu lo. Lagi nombor. Tak. Kita garan lagi kok. Halapu bite phan ke tong ahir ki tan rajok henodak khangjang lo lapen akimisi pichunang popasi ke thekdun long arat atum ki hang padu ki patong kang pit dumper truck number laki AS02D C1971 posi pangthek lapen ki phodet bite number bang ki AS13B4019 TVS Sports bite posi pangthek pon. News report KTV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom.